aftai le lofa malanga le leo le tua o tatu te feilo fo I lunga pau mga ngalu le ea ya mai se o tatu por kalame fa nga solo I le aso male aso fa poponga ne o tatu por kalame o fa ingoina e tupu le fa totua o le tau longolongo ya le fo ua fi mai le fionga patele palta sala leota o le chancellor pule anga Samoa pia va pe fo le fionga le faltua ya niva ya mai se le fitalinga ya tu pe Antonio tu pe wale fa wo win o le fa mo le so fatalo fatu le fionga patele le fionga le faltua va pe fo le to fa tu pe ya talofa la vea malo le soifua I lo le rio le tu malo si me on sai fo talo fo il tato puleanga Samoa pia Samoa porto malo soifua malo tau ata I fe au nga luenga le nifo yaso mai se le nifo va yaso le va yaso pis wa mai at fo le bevesi le aso na fila to ya ai na ngatal tato por kala mer va yaso taluai o tato tal noa ile fa pa yang al tau langa le na memoriat ya talo le eucaristia le la sa ye tato fa mo le va yaso taluai pe tai le so ya o ye manatu le fa wow tau faila va so o fa mal fa ai na sin va ingale titia ile so na nafi ona o le sa ma eu fo le matango fie o le fa mo mixel ta penanga ile tau lunga ina o le tau sanga o le upeli ya wa le lan tau lunga ile so na nafi ya ele I lo fo I mai le fa I lo mai ya po le se manatu au tu le tau la I sila la tau sanga mali nei tau sama ya ai malo I lo fiong pateli mo le tape nanga fo I le so na nafi ya o le so lu sila niva ma tu pe I le so nafi ya tai molen silifon ni tai au matongo fie lo tangata I le so nafi le sami nga matango fie mana I le tapenanga o mea uma tauranga fa ia misai tutongu mea uma sa o le me mua o le whaatumuli o le malu le tu wa o mai uma le tato pule anga fo ima o wa fo il wala watu le whaumanga o le taulunganga o le iu pelisili ia o le tāua le nā ma le mātanga o fie. Ia, whaasolo mai le amatanga o misa ma tāpenanga umana. Ia, e lea ia se mea sa whale tongu. Lei fo se mea sa ngā se ma malu ma mātanga o fie le amatanga mainga. Se yo o fo le whai uma. O le sini ama le tāua na fio le. O le whaumanga o le tātou tilo le ai tātou whanau po tupulanga talavou. Pe wa au mawhone nei tau sanga ua e le iai ani mafutanga mani se I vanga nā tonu e kalesia mtanga nuenga I tupulanga talavou. A le tā ua fo le nā le aso nafi. Tātou whailoa mai ai a tātou whanau po tupulanga talavou. Ia ua iai umana nātou sao te tono le wha moe. Ia o se mātango fie fo I lea ma le tilo le amata mainga. Ua tā ua lea tātou wa ai ma le mātango fie. Ia pe ua au ngā le taurunga ino le uperisili. Pe ua toe amata na toe ula mai le karesia. Na toe maua lea nganga fo I lea o le ngā rulu e fatasi. Ma leo mai e tāpua I fatasi e ala le taurunga ino. O le upelisi ia ave a ile nisi tau sanga ma nisi me fai al puleanga ia le wa matanga ka kilo ai e se fo le matanga o fio le suinga wa ia o se au tala no atu le ma falo halo sa no le peo al faltu mana ia le nganga I la tilo o le taulunganga o le tausanga o le ri ai mana tua fo iso se me e taulunga o se me tauleli
o le amatanga fo ina o le isi mea fou o le li. Ia le wa amata le isi senturi fou o le li. Ia, o aso umalama o le pati patinga, o le alofa lea o le li. O le mata ina o ane nafi lau tilu tilo. Ua launga ma ua launga atu tupulanga. O launga atu tupulanga. I isi tupulanga. Ma tātou fo il mātutua. E tele mea le lei e mawhai o na whai e le ali e whao ngā i eilo talavou. Mea le ana o te tilo o nafi. Na whailo e tupulanga mea te tele a le ali e mawhai o na whai tupulanga. Mai la ua o mai lava le tupulanga ia ona ele i le vatele na te toe fo i maita i tā. Ai a whai o se toe whafotua inga lea o le misiona mō tupulanga le kalesia. E se le manei, me lena ia ia nafi. Tātou talatala noa i le anga nuu, tātou talatala noa i siva whaale nganga o mea uma leana au mai atoa le ata lea e tupulanga i le asoana nafi. E se le taua. Ia, e le mō tupulanga e mō le kalesia o ao masa mō fea lava le mea o whaafonga mai ai, masilisila mai ai i tawhai fia o le lulangi, o le launga le nana ave tupulanga nafi. Ia, o le tua insa, o ai lava pe matua pe laiti se tulo, o le upu ato i ante au. O la toa o tamao le kalisi. Ia, pe foi ona. O mai le tupulanga e tau pati, ia aina mori mai le fe au le tamao le kalisia, ma le tātou puleanga. O se fe au tau. Ia, o la taita lea tilo i le matangofi o le aswana nafi la vea. Ma lo whawhitai. Ia, e le ai ma se vaenga o le tāpenanga ma le porkalame antoa le aswana nafi. Na yes fale tonu, le lei tāpenanga uma amata mai ia le sa ta ua foi ia talavou ia na lātou taita ia le losalio. O le talo ia Yesu anga lofa mamana, o le losalio, ia ua o se fatu le leile ua tutoe nei tupulanga. Ia, e gei lisikanga makua ele ilo apo a miskeli o le asu. E gei ko lisikanga makua ele ilo a maka le losai. Le matau ia ia nana. Ia ai pe ole fionga pante le sa ia le tapenanga. Mpai na sa no lau fionga pante le tu fata singa le porkalami. Ia ma se vol fa nga ino tala vo la sona na. Af taila be. Ne ole memonia male ta wala sona na fi fa te pa ia matua. Mo le fata wa ina o la to wala mo fa na. Tam fa na fo pulanga tupulanga talabo. Ina ia awane o tato manatu mama i le sau tupulanga. O la to fo e tau avea le manuia ma le lumana o le kale sia mainga. Pe o le tulanga na sa mafofau ai. O le taulonga ina o le tato patpatinga o le upeli ana mea alofa mano te maoainga. Na fa i wale tausanga. Pe e ma ia fai se sau tupulanga. Dea langa tu wai loi tupulanga la ko ke whakingo inga le taita ino tātou i me umalo. Ia le langa maka mai a ile a se singa le Eucharistia o whaafir saklameta kai umai la ko kakalo umai o le praising. Fai umai la tō ia nala sa fai e fo ile meta o le mau. Sa mo mole le la tō mau a o whaafonga pule anga ma awai whaakasi le aso anafi. La tō mau le na o la tō langona ma lo la tō mafofa o e whiwhaat le winga o le patipatinga o le uperi e le na o nei e le whapewa muta a ia te tala ilo loto ma whaawau le whainga malang ia ma me uma le sa tō lau le aso anafi e tūpulanga le la tō mau ia nai sui fo ia e tō whaasa whai masui o tūpulanga talabo umal puleanga
na ia whaelo mai ia le winga o le lato mauma le ana watau ma me uma la wa te tauna whaatino ma sa wari ai mo whainga malang ia o le matango fia na o le asona fi o le mawhaifo inga kufa akasi alu mwhanga o se whakua wai ale i kupulanga e sere fia e le ngaka nga o le e le koi whainunga inga whape o au sau mai lau kalvo lau loku le po e lau loku a o le meango maanta wina nafi o mai a whaifa akasi whai me fia pea o se ai ngai tasi le whainga o le whatinongo o ngā ruenga nafi mai a le tūlapa ia se i o ai nau tintau nu taurunga ino misa o mea mafo ia sa whangaso le ngata fo ia i lato e whaito finga au i lato fo ia sa whaatautaia whasosoa o i nalo tū amo tiro ma vai po la sa o tu ai la tu te whaatautaia ma whai uma mea uma nafi whatinongo o tōtonga misa o ngā loka kakalo amalo tapu ai ma whaamanu i nei whana wa o le nganga le aso na fitupulang ku ia i le wanoa whai so la tu sa le wa whainga moe miti e le sau whaafia e le whaapeu tausanga kai fia kausanga whakua patpatia me tau le uperi a pe o le aso na fi o le whai wina o pōkanga me o le whainga malang sa o le wha moe lea mo tātou ia i la le aso le ana nafi ia le la sa whaatautai e tupulanga ma o le ke leo o le langona whaafitai ma le ngonga fia i le mawhainga lako au sia o matati e ma mea ia se asa ma whai fwoi e ke reo ia tulo fwoi ia le whaafonga fwoi ma le mai mo fwoi i te leo fwoi o misi tuainga ma isi mawhitanga e pe o ngawhi e mtautia fwoi ale tūlanga wo ia le whaasoa tupulanga le mawhainga lako kaua pe inga pule anga inisi o i tele o le tapua mawhitanga e pe o le kulapa ia o pe o kawhikara e fwoi a siapa ma whalitua fwoi saunga i le o langa tutalo le pe wala ko kai kako le wha sinoala ma ave fua fwoi la tau o le uperi i le lauinga losalio o a le litania o tutalo le tausi e suanga alofa o pespesenga e ta ua vivinga po pricing sa kai umai la tau fai umai la tau e o fwoi a le kaimio lisa oka le whilandan wai o le alofa o le tua e ala le whamunianga nafi alo mo whanau tupulangu pe o le nganga le sa umawana fi fai me fia i tupulanga le fia o tupulanga whanga e tia o le ai ka vai ku pe fia ngai pe mo fia a fai ai lilo fofo e fia mai lilo fofo e ke kalonga o ke pe o la fia fai se me fo le ka o fo so ngasa a fai o le alo e pese po la le me fa evangelia po le pe e fai me fia o mala to o le me mawa na fia o la uia ma tau na ialo ma whaanga o ka le maanga i o la ko sao e me la le ka o le pakipakinga o le uperi le whatino le asona pe tupulanga me kungala le ka o le whaonga ina o alo ma whana le tūlanga e ka kaunga o i elo ka ko wola tapua ma le o le talo ma le o le tapua na i le patipatinga le o le tapua i o le tua i le tua a wale tausanga le uperi ia e pe o se langona le no kai ka foi lo fia whaftai tupulanga o ma koe penga anga kalangoa a o le tari mai la leo tupulanga le laila songa e le nga kari mai mau mai e fai ma nga o foi e fai so la cosa le langa kua koe lo fatino e la to ke ra mori mau ma foi la sona whaftai alo sao no e lau fia mo vai a kui sa vai o le ke sa fa i mai le au fa i pese le nga pese al fa mo longo pulo wa ia pe ke le au kai me ko le camera le ke me mai o ke le si la fia ma se pese ona sa ale nga o la sa fa fonga i le au fa i pese pe o le si le fa o sofia ana nafi fatasi ma le asfalaini e o sao ninga na ola uma foi pese o le foi pese la ngafi pe i tulanga ese ala o falo le foi pese o le tapena le upu ale le tatu fa ma faina i talu le tatu tala no mai nei pokala ta ua i le tapena nanga e le o se floor show tatu le fai moi o le lotu o le faftai le tu o a uma kanga ka ko faia le ai se a langa o le faftai
tai ala tātou i le atua. La uleva ai whaatanga tā au lotu i polo kalame. O le ala wa e fisili la fo pesi, maanga ia kere. Mangai. Au vai a kunga i ngā ua kuange le camera a le wali ia i ka ngakala e pe i e whaehe ia o meo ia au le ke le whaas palangi a kua ai. O e ia ka ngakala wa pe i e whaapikoanga kofu male mai. Sole. E rinka mai leo le. O wa koe e ma leo whale kua leo whaingaru. Mari e le kuma ma inga la. Ia, o le mako o pese le isa vai. Ma wa ia langa o ko ko ke le fia fa kwa fa mai ia le ai ia le fa o le mako o pese. E mo ia ka po ia lo paki ma le si va nga ma ko fo la ma ko ma o ma ki langa ma lo sien ba. Malo sa no. Ni va la so finga lo ka ko pese. Ang ngafi, ako ko kan mo le sa le wa ele Mamau. Ole makua mangai o la vai pesa ngafi. Manga ia kele. Wala e o mo meo si ufongo ka ngaka o laua. Ka penga le masau ngi ai mo le li. Wa sa wa ye le o ngi fai nga fa vi fia nga nga fa la langi ne. Mali. Ka ko ye ya ngafi. Ai e fa o Sofia e fo la ngongo ni ska ka le kapua. Ile mali o le pese ma si ufongo. Walo foi fai mai a mali le pese le leifo le siva tau po. A mali la pese anga le leifo inga lau mafukanga maleli. O kakalo leo a wa sa uninga mamana. Ia al makua mangai ala foi pese a ka kikilo kai ka po ai me o ka falongo le leo Celine Dion vo ngale ele au mau mai. Ia ele sa o ia o le ka o le wa fa king ole au fa ngar wenga ma tupulanga talavo ia o ile si vai nga ka u ale ka pia da bala ko langa o meu musika ia ai ia kele alvi inga musika ave vi inga le tua ia le o ka penga le me fai le ole si vo ka ngaka e ma vo le pese pe makamuli ai a ku wa ku lo kofi al fa se mer kai mi mua ia la pe fu ala fu ka ai a lu lo ma sangi ai ia o kako ai lai le on pena le ho la o fai pese le anga o le makua mangai matango fie ka wasi me sa ka falongo ko nga piu ka de o kele speaker le o ka le manino o po pese ala makua mangai ai pi o ka malo si kele le sa o speaker ka un ki la lo le volume ia e fa manino mai si fonga ia ulia ia langa mata mo fia ma le la ka penga ia movi ingo le tua ia manuel ne tai ni yes o le si le banga ta wole tu langa le foi pes ina ia sila fia mama ia i ko nga musika ma pese mo vi inga fa ngai tu inga sami wa ese ala ia bi inga kong fanga ko inga taulang pa ia po sa ninga lu tu la son na fi o pat patingo le uperi lon taulunga ina e se mai fo i sa ninga pe un fa unga e pela kam fa po ka fa mama la mai tatu pule anga mele ole e ai komiti fo i o vi inga ma pese fa taula mo le anga ngo sa ninga ma fo ina o ku ku se ka so son e fa lo ko inga pese ko ia male ngangor sauninga e fua fa kasi on kas no ya tatano fo si vai ka manga ya fo ia malam lam fo ia wingo sauninga mo fo ia le pese mal vinga fitau ile pe va ka nga ola maka korka komisario so mal pese a maria e pol pese o eucaristia o le pese o fale o le pese o fale talo le nga pa ia po se pese o fale se uma banga mis ai pe o fangolo o vingola fam tala ila son na fi a foi pesele mai tamo mateno tam tangi tanga renga fa mai o ile atuale pata ia pe o makaukia fo ile salta pena male o mai sauni ole fo kwa o ai o sia mai ngai ni sau fo i fai fatino le aso le o le mele ia se o ka alo le e vai o ka alo e po ma fia sofi no malai ma wa ele sao si vai nga mal mata mo fi sa o va ia le si o ke mong kua
le mongi ke nga o le maku o foi pesi sika mai o foi pesi o pesi pe nga maku e pa kele fa mai le fa ku nga le mongi awa ele o loko kau koko ele kau lu ele manga mia la le koko ele nga o va ia kuanga o bakua fa kupula ia le o le o loko kinga foi le a me ko va ko la filo mai ele o foi pesi wa manga ia kasi le si fonga ke longa manga ia ile ia vi inga le kuanga fiel kali pakale pesi ko kele o loko ana tina le ki fai mai o le si me mai ton na fiku sei tal no foi pe ai pese mo vi o le manga yo vi inga o ki kilkilo ko le si vai ngal mo ingia ma fa le fa so longo o le taulang pa ila te talo meditasio e pe o fi fa longo vi inga fi kawi male nga talo male nga fi vi ia ile ia o le ska ka kalo a yup le stanga te talo na le lotu ma fa le leo le la ngale o vai a kwanga o isi va nga fa longo mo ingi makala e ka ai whaunga i ermita si o vi inga ia nga fi le maali fo ia ia o vinga o maale tua pesa ngoa le fatua aniwa o vi inga o mai te tau ai mo le tua o le winga leo le nganga tapua ia ave i le tua me ka ko ke foa i ma tātou whaitauranga i ma tapua ia lo whaftai ole ka ua fo le siva nga le anga fi ia wape a fo inga whai aku le kai mi ua sola o tupulanga tala mo wa o le ko akele matau pati mai awa o ka ke bol mawinga o isi tupulanga talvo i kongo e kanesia e o mai anga o kalavo fo ngai o lai o marke mingi lei ko kongo awa ka ulo me fa pene il pulianga o le ska me kiki ka fa ai le kalavo ele ia kongo o le talvo e ka ulo me fa pene ia o kele ave se bea ia o mai malo o la o kilo fo inga ai le sapon ma le fia o tupulanga o le kaua fo le ia la ko inga ia mawhai o nga makala o la tō mawhau ia o mai la i mea nge involve ai ia o aku la i kua whaku mawinga lo le anu kongwe e involve kupulanga talavou wa o le si mai ngai kupulanga kalavou e whai talavou nga o e ala i kei mingi au kalavou mai kausanga akoa ai ka ulo meo whai ngā si wa mea ia la ia e o ai tua mawhea ia koe o mai lori si au ka whawhau vo i lele wa lewa ka whawhau e o mai e fio mai e invo fio e si sivam fio me whapena usa o le si mea ngā e whapupla ia o le tā ua fo i o mea ia le kalesia ina ia whaola e fo i mau mai lo o mai tilo i mea ia e whai wa e alanga le fio mai iska mai ki kongo talavo o le au kalavo ia e a mea ngā whai pia o sao ngā mea me whai au kama yasonge talavo yasonge le aya se si me e fiaru en alpa o al musika ia anu lo el mela wa lu ka inga i ko sina el mafaufa peila o fai pese ma meia na ko akele anga ila ka fo kiki fa taile li o la musu ingo la tu nganga e o mai pati ale a wai tupu ale mea na i tupu langa tabo ko o karesia ai fa taile li le ko ke vai la ke le songa le fa ngafia la uva ai akuloi si kalavo o kalmanga i la fai pese so wai tele talavo ia nga ngo fo solo ele i yo involve ke lo ka nga kai talavo le ko ngo fa sa ele o ko ngo o kalavo ali ta ua nga sa winga meia la uva ai akuloa nga fila ia la ni fa pe ke la lo wa ka la kalavo so inga mena fa sofia la ko ia mata pena ko ia ma musika me fa pena awalo la to langa la konge o le lumanga o le kalesia ta ya mani le as mai o sen no ngala fi ngol fo kiro ko ko fo ile amatanga mai o kapinga ngi e sorry e mino mai amala o lima tau sanga ngai ngala ia wa ma fo ngo wa la sia o mato ni ngala ku pro kala la ko ala ula iki o ko fai mo la ko si va le fa ngani ai fo le si o lima su ka sanga ne ko no mai fa mau popo o le mesinin ka wa o le kau paki mai sangi mai o mai fairinga benga abel taulang o le ngalo vakas e le ko mala se si wa au fatasi mai le ko fa senga po ye ma le manga ia ngai la sona
o whaatusa e whaltua ia ni wala na whaalongo si ufonga te maita i lena pesi. Ia Celine Dion. E te mino whaalongo tu i wha. E peia le leo Kenny Rogers le leo le li le pesi. Le la pesi. O wha pe po le la po a fo i le nga. Ia. Ai wha solo aku le kia. O pa kia le palkasa. Le pesi mai sole. Ia ngā hola lope. O skia kongo lea sa soangi i taulangi ngau pesi. Ai, o le vaenga tā ua le leo whiong patele. I le tū whata singa o tūpulanga talapou. O le o vai e konga. Pe o le kia leo whai pese ia ngā lulu e whakasi le. E kaung whainga leo whai pese. A kule lafutarenga e ia o le komiti. E ia mati a kono, e ia mwhaletua o ti a kono o le komiti umanga. E musika umalato. Ai ai la si vai ngalenga o mai sosoangi o mai tupulanga talavu. Le lasa au kausanga e whaunga ia o la kusi ufunga mo mai e liti si mea. Whasoa fu le whapenga o komiki ia mamako i rofa i mea. I loa umai le ufa Britania, ai le ufa Britania. If you can talk, you can sing. Le alala ngā le whaasoa iai. O mai e pese, le ala sa kousi se whapea o kei rota. Le o siki a kongo nui lea. Le sa taita ia le whae mga lia ma kapsosoangi le leading o. Maanga ia si ufongo siki a kongo o kore maanga ioni. Langa ia fo i taulanga le aso nafi wha mabompoinga. E le alala ngā o komiki umama sui umai kong. Ia mai lato e pepese le ngā sosoangi umai i le kapenganga umor wha moe moe. O le komiti umanga mamako umako pulang kalavo. Ngai i whale tua ma. Ngā lo whaftai. Ia kong. Ka uloa lui. O le leo ki a kongo lui, o le leo pāki. Ia le leo ki a kongo. Ia. Se i vanga nā e se si vaenga le wha moe moe le aso nafi ai tātou. Wha se el tātou. Wha moe moe le nga tai vasta wai. Ai le pa me whafkai ki la wale puleanga. E se le tamā, maki kupo, ia o le aus taulanga. Iona vaenga mal kako puleanga e fo ia fia ia. Lau whainga luenga ngā lulue. O whiunga tia kono o lato whaletua, lau no fobotu, pa mai kaisao whalena, wasa ie fo inga ia li whelele, sa so soani, ia mao lato whaletua, ia malela waloa o puleanga i leo mai, e o mai lango ma awai whakasi, ia ere whaingo fia, kaua wasa mamao mai sa wa isa la Ma lia da wha. Ia mesa foi tuana ia whiuanga mtanga luenga ia ole anga tapo, male anga fia awai. Ia lenga ngale ana ba ia nafi ia e whaftai tele la waile a wala kwai fo i ringi poka la mele nga whawhitai i le pa i o le tātou pulanga ni tūlanga whārupea ia mole kaku awai ma tātalo whātasi ma paki pakia le asona nafi ia ole vi inga o le tua ai au mai e fo ia tō ai manu a wale kaku whawa winga o le whamoe moe kaku whainga malanga ia ele neso i fuanga ia awa o mea umalawa e taula ia i le tu na ia whapena le whasolo na soifua ia i tātou umalawa e pe o le nganga le whaftai e tua i puleanga ia ma tātou umalawa le ia se si e le whaisao ia i tele o mesa whatino le ason nafi ia o le nganga na whaftai ia a o le tātou pokala me le kauwhikala ia ia tonu o le au ke mga kuasa kaku ia i le nganga le breakfast o le perfasio sa ka fa manato to e fo le ala sa ka ko mo mo fo la sona ia o le taulang pa yo misa o le o preface le ka mo wa le fa sa mo le o le perfasio so mo le o latin o le introducing o le talo quales tia le fa pa ia ina ia le preface le talo to mo na sao no ia taita io sao ninga polo staulang o le whaatomuanga na talo le Eucharistia au malona tali mai lola tangata tali mai la le te talo le paia wa ngai mo wa ngal tu se isaia mai isaia e ono fa upoiva e ia le holy o le winga o le e paia le tuo au tumu langi malalang o le tali mai na tangata i le whaatumuanga o le perfasio i le talo na e pese e pa ia o no taulanga mu
mo moli le tua o le winga le na e pa ia le tua e onga kaulanga e ila Yesu le o mo moli mai fai le taulanga mo se le taulanga pa ia anga le tua le o ka ko pa ki e lunga fa taulanga io na lo ila ia le tatalo le Eucharistia le Christian prayer le fa nga le a vea le nei falawa ma le nei wina ia li ua o le tino ma le totu pa ia o le li ia ma whaafau iei ao le uskaulanga ma whaapa ia o le mana o lo ia te ia o no le tofinga o si taulanga na whaau uina ai whaau inga ia ao po lima foi o lo si taulanga le winga ngai alinga e se foi a kisi lo fiera le a o langa whaau se o si kaulanga wanga se ngase i le soa ulu ka kamama e le whaau wala me e whawhaonga au e o whaula ioi o ngā rofirima ngā whau le kofinga o si taulanga wale patipatinga o saklamit e pe o le singa vaenga e mai fo i kakaru o no le tawala le ngā whapa i anga le whawhaoi au le whiwhia ia liua e whao ngā e whio mai a Yesu embodiment o le whiwhia ia whao ngā lima o le whiwhia au whamanguia whapa ia liua ia ngā matau le whātua e whaingonga i loa ngā mea ia le pe o le kulanga nga le la ia talo le Eucharistia ia nga kalifo le ia le misterio le fatutua namba lu keriso to tu keriso ia mai to e fio mai e pe o le atoanga le o le misterio le fakokua nga o le tu na te sila fia o ka ko fa misterio le fatutua ka ko malamlama ia le mausia o ka ko mafofau le proclamation of faith mystery ai o le winga le na ono o le misasaia o le misterio le fatutu o le Eucharistia o le afio fa mauni o Yesu lo na maliu mo lo na toetu le la ia le misterio le fatutu e kako ke folofolo mtauta ia ala o kako o i kuilunga o le climax ka ungo le fapultani i lungo le tatalo le li po le great amen le a malola ia pe o tatalo mea ai alo sa noi lau o le lau wakali li fesili le ngo fesili ko le kaya o le alo fesili le ngo il onga ka langa a kolpa ia misa pena pau le taimi la ngona ile upule e pa ia sa o kalkala ngoa ia tuipe pe ai sa o po le alfi sorta ingo le tatalo le Eucharistia ma le pese le pa ia ale wa sa mo manino le va ngale ta fa ngai tangata i la ko sa bringa mal fenga tuai e mi fo la ko fa nga ai le paseka e pa ia ona a mai lola i te mo Yesu le la le mo fo tu so falinga ele tatalo na e pa ia a ma ka fo ia o la wangelu le nga o mai fo i nga la ko langinga le peso le vinga le me o pitolo ia fa pe fo ia e mo fo le evangelia Matei kalonga e pa ia Yehova Yahweh pa ia le tu e onga me umange o le vinga nga o kaulanga ia o sia ko pa ia mo le tu wa o me nga fa ia o ka kalo ia nga fa atino e tangata isala e le fengeng tuai le ia i upu yo kalo nga me fo le fengeng fo te mo isu le ala u fa wa le talo le Eucharistia mo fo salam ia talo le pa ia le le tua ma lo va fta o le pela le wo manino le vala o le kaimi pa ia le o le taimi ai o le tele o si falsa te va ia taimi le o tau na sao ma fa ma malu le ka ba i si falsa le ni vai e o le kaimi le ko kuli ilalo wa umale pa ia le vai al ke fo ngeles kilo le si faf e o ia nge ia kamai o le me ko fai kaimi le ele tangata aulo la lo faftai e lo au mangingo fo le vaenga ele ma fai e tato o le ua wa ave lo fa mo mo le nganga tapua ia o e ko e mi ngoi pe te to e vai se situ i vaenga la ia pe o sa mo e pau le me o le tatia se i uma le sauninga
o ngā au mai lo le se fautua ngai vaenga ia o lai fai mai ale whapa ianga le taimi nei o le ale ko ma le wain ia lai fai le telefoni wha ata alo tamiti se i vanga nana o yeis tangata vo ile a pe o le au kau e me whauna lato leo leo atongo le whaisa tangata la nai ngam whainga o aku e musu musu ia i ma au mai file mui whafuta maiti ma ave e se telefoni o waile me whaina whai se tūlanga whapena ua o le whapa ianga o le tino ma le toto leli o le atari sua le tangata o le tue ngā se mea ai pe o se whainga le whape pe a whape wa ye isi wharisa e leo le au tau a o le taimir kominio e ngā o leo le au tau luma pe o se whaaloa longa fo i le au tau ma waku ia vai tangata o le mele o soa o le mele tari e tino le ia wha mamalu le e ngā le alatua aifo tali tino le li a mene koe fo i mai mele o ngā lai leo le au tau na mau leo le anganga file mu ai a tūlo la wha pe e whai fo i le e mele e loko i le kangaka lea ia le sitangata e mana ia ke ia le uku le kakalo ia lau wha asanga aku whai le misa ma le finge ma le whanau ma le tangata o le whai le telefoni ai e te au ia e te tau ana e tangata wha pena e leo pei lau le au tau ta ua i le au tau ngā ruenga le au tau o le whai isi wharisa e whai fo le mato wharisa ni tanga ruenga ia si ai ko inga ngai ba ia mea ia wha pea o le taimi mamaru ia ngā ole i luma e tutui au tafa anga ia tu lātou ia i fotali tinu kua mai kua ngofo le i o seisi whainga na e file muele mua le atua o le si i wahenga tā ua pia batu sa o peo sa o patele i wahenga o mama tatalo o lea o uma i leo sitau langa tatalo mea o marfa pa ianga o tino leli o ile so manatu vai usa o tawa fai uma i le fionga ya patele o ia o suiva ai o Yesu o na ele o so vai va pe wow fia uma ya patele o ia o le osi taulanga o patele o le mea fai taulanga o patele o ia o le fata fai taulanga pe o le atuanga na o lo vai ngai na fai file mu le matato ia nganga le loto maulana tatu tapua ilo le taimi o le na tali le tino ma toto le li ia ma whaalohan alo pasta tebe e se mea o e fia ile vai ngale taimi a le o whaalo longa le ile Eucharistia ia la vea e o le taimi tāua e ei fo i vaenga ma tōtonga ese o le ai ao lo le taimi o le whapa ianga o le consecration o le taimi tāua lea e mo mori antoa lo tangata ia ave lo mafau whapa ia lo wanganga ma lo mafau ma lo loto i le taimi tāua o le wa uma o na whapa ia ma si i le pa ia o le li ia ma whailo ia ao le a momoli loa la le te talo mau tātou manao ina ia ao ngā le tāulanga pa ia le o ame ia momoli ia na tātou whalongolongo loa lea i le te talo le Eucharistia o le te talo le Eucharistia i le usau no pate le poliseisi taimi e iei uma te tonu o le whaamanuianga mo whainga malo, o le whaamanuianga mo le atunuu, o le whaamanuianga mo aonga o whalaputonga taito tasi, o le whaamanuianga mo ainga taitasi, o se whaamanuianga foi mo anganga ua wala aulina, wala aulia i le aso, lo mo mori i tablanga pa ia. O le melea o te taritonu ia, o le taimi lea o le talo o le Eucharistia e te tauna tuu atoa i ei loto ma lo langa o le taimi lea o le a ua toa i loa manu o le taulanga pa ia ua whaitau ai o le taulanga pa ia moa ulanga ia moa umolo utangata ia o le taimi taua lea mele taua i tele le ia
o iai taanga e leo ai le mamalu o le taulanga pa ia e iai taimi e whaailoa ai lea vaenga ia ai pe ona whaailoa e le whaletua ia o mai isi e whaamamalu leo tapuni o le ale mea e tauna whai o taanga na o le whaamamalu o lo ua tangata o lau te iai tonu o le taulanga pa ia o le taimi whaapitoa leo e tau ona o whaongata ma lo fa tak talo le wa manino le vala le taimi o le misteri o fa to lo fiong patel pe o misteri o fa to ile tele o la fa longo na maliu ke riso o to ke riso e to e fio ma ke riso o is fa sa te fa longo e se le pese la tali mai pe la le mele o ia o le ali ia o le si o fa longo ile si misa o sul pese le lo se e lo pale euro o le atonu le target tali mai ia lo fiong pate le ia le euro e o e so ge o le fo ka malonga lo ma dia la sui a fenga ku mo fa va o le na tu no wa kai na maliu keriso to e tu keriso to e fio mai e o le sa ko nganga o le tal respond ile fa la ulo proclaim the mystery of faith ya ta ulo le fa la ulo o le fa tung tumu le o le fa tu tuanga o le miskedi o le fa ku ai le mausia o ka ko mafofa o le wingo o misteri o sacramento o caristia le fa pa ia di diu ile tino mal to pa ia la nga e ka ko fola la wiwenga ka ko wo e fa i lo le la lolangi le miskedi o le o fa o tanga which actually o le ka ulang pa ia o misa o caristia o le ngang fa tai o le fa o tanga a lo tato oli ai mai ai polongos o ka ko e la e fulfulang o por misterio o fai pese foi a mafua foi ala ko mangingi mai pe ka no fe fa so e sikai a fe ko manga ia le lang fa nga saulora yo nga ia sui ia upo le misa e fiu e fai ko o suia e pe e ele me fu le copyright so se PCA a suia upo le copyright e aveo il fam singo ngai fa sala o fine e ke ko ia fio e kai fa foringa va penga ia upu yo kakalo le ko le misa au ke suia la ngala ka inga se ma fo fo tangata ole o pusa ona tato fai lo aku mo ka wa kulon maliu mo le to tu se ia to e fio mai o ia na mariu ke riso to ia la e sa o le ia o le mele pe o le alo le ke o sa o fai me lo se ai tu portalo e fa foi nga kula o portalo sa o ai ka kaunga ia o le si foi me ia manga ia fa tino le nga sa tu plonga talo vo o ko nga sa unga ngai e fia ke le e fitaui mo alu mo fa na ulai a nga sa o io le ali tu pulanga talo vo e foi le nga kapo e tu pulanga talo vo la le kisa mo lo se a o mi sa ia la so sa a fa pele o le mi sa o le awa inga o le mo le fai sa o ka ka malo pa tak e fio ia neva malama sa mo tong pa tele le vai ngale vai e le vai te mi au so i fu al pat mula se fina ngalo pa tele le vai ngale e sa fa sa mai le to ina ko usu le misteri ole na maliu ke riso o to tu ke riso o to isu to i fu mai ke riso pole ase ma fu ngana la ina na fa sa mai le to ina o ko usu le misteri ole ya le ka ke fa lo ngi vai ka o fai fo i wale o mo wot e le fo ko fa manatu mai isi a ke be ese a fa ina pa tele a ese ta o le misterio nga upu mo na fa mo na pesenga e pe nga e fia ba mla mai be ese a fa ina na la fo na ta o fia o le ko su ole
le misteri o le ia mal falo ole ele ai se fa pe o fa sa o no le fa li un ole wa ia le ye ngele fa li un fo le translation fo le ma le lua fe ma le bat le nga makanga effective lua fe ma le iver suinga le le ia fa Britania ma latino pe la fa o punga o le ko fo el karisi asa ai pua tango ia le o tango el karisi e fo le biinga le fo sui le translation le fa di un ia o suinga na ai e fo la misterio fa tu o le na maliu ke tu ke se le o sui o fo le o lo maliu na joy fo ta ina ta so e fu ar fa li un mai fa latina o le fa elengi a ngai fa Britania fa li un lo ka ko nga la ye sui inga nga a ko fo inga fo isa ye le ko inga fo nga bai tau no ngai fina nga o no le sui ngo le fa li un me fa Britania Pela le si ba ngale to FFC we patele le si miskeli o le usui mai nei o le Yesu o te o lo wali Yesu le la wo fai mai ave se le foi le o le manatu ai ave o le fa ai loa e fa ai loa o le misteri o le usu nei misteri o foula na le sau no le usui mai le Falatina ngai we proclaim ia ngala o falo o fai me o fa sa le to fai lo le upula sa o le manatu pe le manatu ia fai lo to ia fio mai Holy Father, we proclaim your death and we profess fai lo our faith until you come again. Ia e pe o fa o le ma fo fese sa o le fa di un ala ka ma wa o po ne lo wa ye ia o no le fese sa ia o po le fa di wa ta tu talo talo pa yo misa ia nga fo le fese sa tanga a pe a fa fonga i pula sa no ma e lo sta eu to fail me nei ma fa mana tunga ia ta e fa pe na le tau kau fuanga ia yo le kalima ia le mele finga lo ia Yesu fa manga e si o ka nga fia poko o le mele fa ngum yelo le mali o le me o wa fo le fa Britania do this in remembrance ai pela fa Samoa yo ko fengi o se fa manatunga e se la adjective ma le verb ma le noun pronoun e pe o menga e fisua i wa fa sa mo ngel fa linga yo ko ngi fa mangku ai fa mai fo e ka ko ke le fa manga it's the real presence o le melanga pe e ka na ka mu le ki ya gali yo ko manga kua yo because of fa Britania do this in remembrance of me yo to mana tua o pe au ko ka so o puya po au ko fengi me ko ke manga kua ya malo fa tai ka ku se mai le amen se ya e tele amen ile misa ai o malo I fa mai o le great army pe va pe me vo le amen sili ai se a sili ile amen ile la o fiam fate ya pa wa ka ngo kere amenge pe bo pe ko lunga ya lenga sit e ka ngo pula a fi pe se amenge ava pe ri ma amenge ka ma se uma to no lenga o le fa Britania climax o le high point o misa e u ka ko ma ya ile le ye u po fo ye ono ia fa ta si ma ia na ya te le ta mama mana e fa ba la pa le la ile amene tali tanga o le manga ia pe amala manga le concept o le me o le mama mai o le great amen o le amen e si e ese mai si amen o si amen e talo o le mato talo le atia ke viso Yesu lo mato le fa la amen ai au mo le amen e pese e le ngaka pese ai umia ngfaka e pese ia pese la amen o ngai tawo le amene le o le tawalunga ina le vaanga mawalunga le o le tono misa ile ai le fayer te talo le li e pe o lo nei se senga le na
o le amene tāua le amene sili le maualunga le ua o ia le taulanga pa ia ona o ia whātasi mai ia ma fo upunga le whewhea e kari mai la le rotu le amene ioi mako ke ioi mako kai kongo mako whātutua ia le winga le nao le amene le pese i le taimi lea wai mwhaiwhanga pese isi amene a o amene lea e kere aku lo e renga o kasi lua kolu amene a lua ia ngol ta wala na fata wo ina tali me tanga tole wingo la menge yoi matou ti yoi matou ti fatu tu matou tonu le winga nga lu pu amen ne laiva ono ia fata sima yele tu manai ati maftanga malenga pa yori bi inga malu ato wela o fio le fa bau la o le mawulunga yo nga fa e ka o le doxology o le mawulunga le na o sauninga le wo ia le ma fone tali mai do Amen. Malo, praftai. Ole la so mai le amen le mal talole. Pa malu lu ko li lang pe ol ba ngele le misai. Ole o se ka lang ai o po si la fia fa tuanga e ma sia. O mo leo ma o ui o ka khaudu. Ia. Malo, ka fatu tu. Ia, sa no niva. Ile amene le wo sa no patele le amene great amen ke me umainga. Na failu matu tama langi por fa umanga ngale. Ia o se vai e kusa e se tu sa leia ma le upule amene. Pe a fai le la rute kominio. Ai e tali li pa pe me le patele o le tino ke riso. Ina e tali le amene. Tu sa o lawa e amene malo mauti no. Lo tali tonunga malo fatua tua. Ile a fio fa lilo Yesu. Ilo na tino malo na toto. Ina ia o lai o le tangata fai manuia. Ma ia fatua tua moni. Ile a fio Yesu. Ile sakala meta. O le Eukaristia e ala ilo na tino. Malo na toto. Ia le la italia di ia. Ia le ina e amene. Ia, malfalo alo. Si vai na ile vai. Alo. Apa ila o tangata aulo. Ia. Fa me fia ngai loa mai o lau makua e yo ia lau e kalia i lau amene. O le amen. Te mani tua fo i la vea. O le toi fatua inga o le nu o le tua ina ua au mai mea sa fa tafea. E iei tangata tonu. O le tangata na tu iei fatino toi ati a ele pa. Ma le tangata na sawa e toi fatule le soifua tāpua i ma le talitonu o tangata Israeli le tu. E iei le lato tali le na le faitaulanga o Esera whanmai. O na tali e tuai leo tangata. Amene. O le amene le na. E le lawa i amene. O le taimi fo i leo le taulanga pa i o le misa. Leanga sa ua pake. I ke lea amene la i kukongo le. A o le amene lea. O se amene ese. Meanga e ka uai o le amene sili. E te tali ai ana i upulanga au mai. O na o ia fatasi mai a. Waya na ia te ia. Ia me o moa ke le lo malkaka. O ia. O le amene la ngai. Le fai mai le telo isi. E te wha ne e te wha manu, e te wha sili le atua. A le taimi o le taulanga ba ia, ma kua i whai le leile a mengere. Mai ei la iei ko. E kau a mai fua po le ale kaimi, la iei tonu le taulanga ba ia o le misa. Le taimi e te tali a mene ai malo loto, malo nganga atoa. E le kukusa ma le a menge, fo i le soa fa amen. E le kukusa la. Ma le amen le taulanga pa ia o le misa. Me vunga ya le inga nga makua fa mangi nge i lunga ia mangi nge ele fati fatasi ina ia maua le nganga le amen ai le ole vai to le amen sidi ai sau se faki a ole makua pe a ke le loa pe se fai loku fole li ai e ese le amen
ia o lo ulea tilo fale alo mafitai o le wala kiti tatu taimi le toe ai patele manua le wo ia tui pe ai vaenga le foi il fatti o le amene sili ona ia lela o feta le tui pe e ka kaunga ia le faki e loa kuai o le active le wa o le si amene le tatifalo Paulo. Ya le si amenge amene pe o feo faki e lua lau fio pa tele e unga i mai e le amenge O le faki la vai kere ke fisiri. o lo ke fisiri a pa ke mai fai mai fo e o e ka aulo o le faki ale o kire mai e kari ka o le mei amenge e sila pia po ia ele aya ma se fa ku nga fa pe o ka kasi ye la kasi o mai o le amene apa o me ia amene mai kana ia pese mai le amene e kusai malonga ye tu langa ko ngol ba nga le misa yo e fai ang fa nga so se fa tu nga ia e nga ia pe la ngo fa ko nga musical sacred music Malik Korean e ia fa tu nga fa to a kalua yo nga le ukaku wo le contemporary music ia le ukaku wo so se fa tu nga ai power me ia kali mai kanga kama pepese mai e tali mai tu sai male doxology le o le respond nga le binga le si ia unga le wenga le kari se mal tino martot pa ia malo fastano ya ona le ua ya tu sa va di barita tu te ya ai au me le te le ngol tato fa mo le so ya vai as fole la tato o to ile talo le li ka si ia ka soifua au lielos ko soifua maso matu la le vai aso ma e foi nisi vaenga e me foi ko au kalo aku pe afa pe e ni me wo kaku le manatua ia ai ele nganga mal fa mo vai aso fo ia ka ku fa so foi ma fa wa mo so aku ka ku pokalami ia ile te talo le li ia la sia ia ele le pe ma fa mal fa so ni si foi me so tai ma mo foi se ma foi le ka nga wa ke le au si va no foi le ia ele ya wa il fa so ai ma nga ia pokalami ka ku ke fa so ai si va no foi au ka fa ma ku fa ya nga mai pe ko la nga ia so tai tono le taulang pa ia wa me fo nga kere nga fesiri a le ora nga e kere a fo nga fa ia malele lo malele mautino ono le sina mal manga le la fe mai se o me o masangia ai lo mal mal po le me ka o me o masangia ai le nga na ka ko ki so mo tato fa o ba so fo ia a au le so fo man ma lo si ka ki o ku ia taru to ba so fo ngal pa lo pe ia ia ko ka va no ben ya ole tanto por calamina moleso vale nei va yaso fa tele la ila mai mo mai fa te fo ile fiona pa tele ya fa pe fo ile fa tua ya nivo ya ai mai sele tele nga ya tu be e vai yaso fo ya to fa au le tanto tele no lo le talo le ya mai si vai nga ye pe on sango ye le fiona pa tele ai o le vai aso le nei nga solo tai o le so ma fo ti a kono tua melea ya manuia ni vale fa mo so fina ngalo wa lo to wa so ma fo ya tatu to e felo i fo le wa le lo pe o le vaso le boka ko kala ngo ile so ma fo wa ni vale la po fele la si kia ai kala mo si kia nga po si kia pe wa ko kele le o nianga la le ba sa foi amanianga wa umaya tapua ia tu foi tu ia foi le mul panga ma talo atu mo le fainga luenga ti akono ia ola foi le tawulunganga ma le amatanga o le asau ia tu ia ta inga le mato fano no ia ano fangia le tua ma wa foi so to malo si ma le ola ia me se le finga patele ia to faya asiata ma lo talenga foi le vea
ia ua lava le fa'auauina o tou balauina tonu le tatou ekalesia nei ia maua fo'i se malosi lo'u nei tama'i lo'u matua ia ua le fa'amoemoe mo le vaiaso ia manuia le tatou aso fa'afetai Ato whaila i vai aso fau, manuia le aso mapa fau te akono. Manuia fau toi ngale so, soi ko.